Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Ket, anya timbaganaken ka? Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga ruden na itangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, ket manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaed iti balay ni Manang Vanessa, saan ka di? Awan, amumat nga da ni Manang iti abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang mo, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta amagastusan ni ti abang? Ala, awagam ni Manang mo, tapno adda pagakaran ta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam, ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo, saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw, tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaed kami kuma iti balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige, Kayat ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaed ijay, Manang? O manugot ka? wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo. Nagidulinam iti tulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay ti tulbak pa kahit. Itad ko kanalma. Ay nawaw, anya ti aramidin ni Alma iti balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na, nga agnaed da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbag. Taytad ko kan alma. Aday ti drawer bakit? Na inayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pay nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumaray. Titulbak ngay, inalayo ka de? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi, madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbag. Ay na, agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam no anya ti aramidak tarugya ka. Mayat tag na di ti balay ni Manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Naku nampay lakay. No idi kumapay napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met ket ti 5,000 abay-bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kit di ti pangaldawan ta.
Anya ti kayat mo, lakay. Adapay karne anabati itref. Isulatan ti ilutong. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, Ede. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day taan napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga raw, no kasanaw, lakay. Agdalos talaang, inton kuhan, agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta ang mabannog dito'y bakag? O sige, rugyan tangarudan ti agdalos, lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko, tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti uray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa. Kaya't kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matan di tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wan, Manang. Nasaya at matno kasta, tapno adda sa rin nyo kan Eddie. Wan kat agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang ang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay, kwa. Iti sigod a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay, wan gayam. Kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada akon, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan timbaga ni Manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat, lakay. Nasayat mo't no kasta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanugot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan, lakay. Nay, dakil mo, bakit? Wala. Dakkel pa, ngam ti suswildon ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalingan day ta? Kwarta ko na ito? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan, lakay. Ay nawaw, nagmayatay. No kastya ka na yun, mabali na, nag-resign na iti trabaho, bakit? Uray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Uray saan tan nga trabaho. Agbiag talat ta, lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak lang tinakadlaw. Adamot nakita ki din minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tati saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da asaan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon, tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa, Nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan niyo, Nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, Nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Wala, Nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Wala, Nanang.
Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan idi. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada almaken edi bakal. Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw, nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da almaken edi. Edi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Naku na nang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya, Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. adamo lang nakita idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya, kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak taba kay. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pay. Amangan no saan nga amo ni Vanessa akas jayar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakal. Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat amangan no agsakit tinagam ni almakin ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo, ipapaabang da Alma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Ni, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road, ilimod na ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyon na kinton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyakto ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang aruden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, Manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, Manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, Manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay kwa, Manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manuti bingay akayat mo aya, Manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, Manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang ang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga naken kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanyak, ibaga na pa'y laang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang ang may. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda matan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa'y ket di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa'y ket di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tani manang mo. Wen,
Makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit ti mutan ni manang mo. Hay, mabutang lakit di dayja ang maartapan isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidin na. Naku nampay. Addan to aldaw dayja Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga ita. Mabutang ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't naapumanaw kami. No apay nga may na pinagbalin nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Si kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit. Nagado ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di nangarud ang muti agpakumbaba lakay. Husto mo't kid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asaka. Saan da mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? No kas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may jay may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, uwan nga roda. Agsubliak iti sigud apag trabtrabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam ai di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok day ta. Sana masapol nga bagam. Dayjay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta, papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang taadamot nagkamalyan ta? No nagpasinsya ta siguro kinkwana. Amangan no mapakawanda tapay, kat saan data pinapanaw. Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Osyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangam mat day jay. Saan kami mag-close? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan friend. Pudnumot, jak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rup at katuganga. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mo't kit day. Awan mo't gayam kat.
Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kas, friend. Di mon saludsudan. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mat gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan ta. Change topic man ngamin. Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman laang mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Anya na ita, nanang? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impawit ni uncle mo. Ay, nawaw. Ayaman ako na, nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno kwa. Sigurado da ita, anak. Imported ko naman. Dapay dilata ano kayat yaw. Amangan mo't na awan mabati, para ka na kayo. Adu day jay. Siyaklaang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutlaang ama ibus day jay. So kataklat na nga rudan iti natang nanang, tapno at damot abastoyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day tanya? Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan daddo mapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmat. Adan samot parikot mo bakit? Awan matkit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiaglutong. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mo't kat di Umay ka pa'y man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakken ka. Mabit lang. Agawaham ta na patagdi bagakken ka. Oh, anda ti parikot aya? Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, andagatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa'y tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo tindagitintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tamangan no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim nga ay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date anak ko? Anya? Manufacturing date Saan nga min amaawatan ti daduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudi na amo ang manufacturing date Sa balimot nga min ti tatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga, iti expiration date dito'y nanang. Day taman na yaw. I-google lens mo tapno makita yaw. Si kamot ti makaamo amang ipalawag kan bakit mo. Di mo't imbagakan ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa ilang. Saan ka no nga expired na gito'y bakit? Anya saan nga expired kat no makikita at 2025 ti expiration date na. Saan ka no nga expiration date tinakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Lukluk ko ndakmutan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga rod day, Chay. Ay basta! Saan ko nga ipainom day tagatas iti putot mo? Narigatan. Sa anak nga bibisin iti pasarabo? Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo, bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-rup pa lang amin tinam kat saanin ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katugangak, friend. Kat,
Pangipanam ka dagita. Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanun. Nan, kita akman, friend. O, kita ma. Agpapadada, 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkunak at manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot laang dya impawit ni antik kada kami ide. Ay, isublik lang ta. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanak matan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day jabakot? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangan, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay, saanan, friend? Isublik latan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy nanang. Ay nawaw, apay nga isublame kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired dagita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, mudtoy man takitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo? Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan? Tasabali ti surat da. Jay daduma, at dati nakasurat no mano atawan sakbay nga ag-expired. Si katimakaam nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay, nawaw. Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita ang pasarabo. Sa rino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang a manufacturing date kano day jay. Ang mga matnupudno ti ibagbaga ti katuga nga manakaw. Nang runan no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti daydi abakot. Panagrup-rupa na pailaang amin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sika ti nagkamalay. Ay nawaw, talagakit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akasdyan. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ta, friend? At damot Google, friend. Tapno masungbatan mo't lang, dagiti sa ludsud mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insubli kun ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasano nga'y no saan gayam nga expired day jay? Kasano no pudno ti ibagbaga ti katugangam? Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaang. Prevention is better than cure. Kita man no expired day tao, Jenay. Nay, dilata mo't day tanana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date day tanana. Ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na dimmagas ni Mari Ingis dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutla ang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't nana. Ay, nagriga lakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang ba't timangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak matan tinapadakas. Hay, talaga akasta nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan nana? Ala, umkit din, tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan kan. At dari yun tayo ton Sabado, bakit?
Ay kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak nga agbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka no kayat mo. Anya, No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasarak kat anya pa'y ti maisawang ko kan ka. Ramadam da ito'y mayo anak ka. anya na tinanan. Pasarabo ti kasinsin mo. Adaman ang impawit da. Wan, ngamdya kung kaya ti mangibingay kada kayo. Ang mga nointon madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasaumo nga min ti asawam, kat kaslaad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ang mapagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kitdi at ti mapadakas. Saklatan ti ibingayan niyo nanang. Diyak maawatan ti katugangak tatang. Apay manan ti katugangam. Kasi ngamin, napan ni Mayo ijay balay da iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate. Tadagayam impaw itda a package kan kuana. Anya ti parikaut no inikan na ti anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Well, ata mga nuikan na kakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma ba't ati kasjay? Ha? Diyay nasaya at ti intensyon mo. Ngam pagpanunutan da ka pa'y iti dakas. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbud ken ka. Sigurado nga agduwa-duwa ni nanao siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. Adamat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta pagarup mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sikat ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yo, idi saan nyo nga inikkan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikkan yo. Ay nabalasang kaw, makapatroma nga may timangtad kan kwa na. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak amo ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga may tinagbiddaw. Di na pa tiyan ti maibagbaga kan kwa na. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka. Sapay la kumaa, ta makaamiris matten, nana. No daduma nga men, kat may samot ni Mari Ingges. Di na amo nga aklunan ti biddot na. No adda parikot mo kaninanang. Idiritsum ken kwa na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kung kumpurme ka numat ti istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagak laang ti adday ti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adday bagak aya ang makatulong da. Apay nga raw, damasapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek manan ha, no adda di mo kayat kaninanang. Idiritsum ken kwa na, tapno masungbatan na mutlaeng. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyak ken ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay, aday di balay. Ay nawaw, apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, kayat kay matlangamin ang makasarita. May papanitian niya,
May papan iti expired a pasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumot lang ti kunada kanyak. Ay, pasensya kayo nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagitay. Una nang, nagululi makaklang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mga bimbalasang ko. Di mo pat yan ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitin ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Wala nang, saanan ama ulit. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwang pay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalusmet ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naggapgapuan niyo apong. Iti ayan tigayom ko, apaw. Nakiis-istorya aklaan kang kuana. Imawag ni Manang Emily itay awan kayo. Ay nawaw, anya ti imbaga ni Manang mau. Kinumusta na kay laeng? Kan adda kano ipawit na a package. Kahit, kumusta ka numot nga, iti kasasaad na ija abroad. Sigun ken kuana kat nasaya at kano matapong. Nasaya at ano kasta. Tapno matungpal na miten dagiti arapaap na. Una pong. Si Kangay, kumusta miten ti trabaho, Jacob? Kasi ti sigod, awan mat nagbaliwan na. Agan anos ka, tapno makaurnong kamay. Ipakita yo iti amayaw nga uray pinanawan da kayaw, kat kabailan nyo ti agbaligi iti biyag. Sabon ken lotion para keng ka marilinay. Ay nawaw, imported asabon mo't da ito'y marisimang. Para keng ka maray, impaw iti apok nga OFW. Amangan no para keng ka kumadag ito'y maray. Wen, ngam kayat ka nga ibingayan, ta sobramat ti impaw it na. No si bibiyag pa'y ti inada, sigurado ang maragsakan day jay. Tain-inot meten ang matungtungpal ti arapaap dagiti anak na. Nabayagan a pimusay ni Grace gapo iti sakit na maray. Timot amada, jak amo no sa dino ti paglamlamangan na. Naimbaglaangan tauray kasjay tinapasamak iti pamilyada, ket saan da anayaw awan. Wan maki di amaray, uray kaskasanaw ket saan mat asakit iti ulo dagiti apaw. Banag apagyamyamanak launay iti apaw. Tatang, siyak nga raw. Si bibiyag kayo pa'y gayam. Anyat araramidin nyo dito'y. Nadamag ko ang nagabrod gayam ni Manang Mau. Anya ko maita no nagabrod ni Manang Emily. Manaw, ti ipaw-pawit na akwarta kada kayaw, ta bumingayak mamad. Mano atawan na saan kaya nagpakpakita kada kami? Sa ita, agsubli kayo, tanaamuan nyo ang nagabrod ni Manang Emily. Di kag sao akas ta, tada karbungak iti kwarta ni Manang Mau. Ay nawaw,
Uray anya pa jar aramidon nyo adwa. Siyaklat ka ti amayaw. Ti saludsod ita, kat inaramid nyo ka ti pagribangan nyo kas amami. Awanan ti adwa sao. Ibagam ka ni Manang Maukta, mangipaw itmat iti kwarta para kanya. Sa dino tinaglamengam iti mano atawan, Pidol. Kalpasan ti tabon ti anak ko, di ka meten nagpakpakita kada kamay. Awanan bibiyang yaw, no may papaniti na itabanan. Ti kayat ko itakat ibingayan nak iti ipaw-paw it ni Emily kada kayaw. Ay nawaw, kalpasan nga inabandunab ida. Ay nananang, siyaklat ta ti amada. Ore mano atawan pa ti mapalabas. Saan nga agbaliw na ita? No ti ipaw-paw it ni Emily ti gagaram, iso nagpakita ka manan. Ibingayan ka. Nasayat maip, no kasta. Mabitla ang tamangirwarak iti sabon, dilata kan syokolate. Ay dawaw, anuwak ngay dagita. Di mo't kayat mo ti bumingay. Saan na dagita ti kasapulak? Kwarta ti kasapulak kita. No kasta gayam, awan ti kwarta ang maitad ko kang ka. Mano ti ipaw-paw it ni Emily kada kayo aya? Saan a kwarta ti ipaw-paw it na niya? No adaman ipaw it na a kwarta, kat para iti balay na. Anya? Saan pa'y analpas ti balay na, iso nga agbain ka. Di ka agbalin arupat kwarta. Kasla ti manugang mo ti limabas dito'y balay idinaminsan nga aldaw maray. Isaw maray, italaang manan ang nagpakita kada kamay. Naggap-gapwan na ngay dayjay. Sa dino a lugar tinaglemlemengan na. Apay nga italaang ang nagpakita kada kayaw. Diyak mo maray, di na mo ibaga. Italaang ang nagawid dito'y lugar tayaw, tanaamuan na ang nagabrod ti putot na. Anya? Day tati pudno maray. Agdaw-dawat nga ron iti kwarta kanyak. Ngam saan ko nga inikan, tanaigatang meten iti materialis ti kwarta nga impaw iti apaw. Ay nagpuskol ti rupa na no kasta mare. Sika tinang padakkel kadagiti apukom, sipud pimusay ti nada. Ita, kayat ni Pidol ti mairanawd. Naimbag kumamot ano nagbalin nga ulidan nga ama kadagiti anak na. Narigat nga raw ti agsasa umaray. Agraraman mo't day di amanugang mo umaray. Anya teramidon tayo no umay mananitatang diti balay apong. Makisarita ka anasaya at kang kwa na apaw. Irespetom latta ti amam. Ay nawaw, kasano nga irespetok ti kasya klase ti ama. Nagalasmut nga ro ti ugali na apong. Tinapatag kat saan da kayo adangran. Ay, dahita ti di na aramidan ta lumabanak. Ay, nagrigatin ayat ti kastaw. Sigurado nga agsubliman ng dayapong. Kwartan tumanan ti dawatan na. No agsublay, ibagablatan nga awan ti impawit ni manang mo a kwarta. Ay gayam, di mo pa'y dakdakamatin ken manang mo, ti maipapan iti panagsubli ti amayaw. Apaya saan apong? Tapno saan nga isupay a pagparikutan na. Di mayatan ti pagidaan nyo maray. Nalpasan ti balay ni Emily. Wen maray, ijay kanupay ti pagnaudan may. Ay wala, komportable kayo no ijay ti pagnaudan nyo. Nakunampay maray. Ay, ti manugang mo asakit ti ulo ngay. Saan na nagpakpakita? Kano binulan amapmapan ijay balay maray. Anya? Kwarta ti siyang kaibagana. Ipagarup na siguro adakkel ti kwarta nga ipawpaw iti putot na. Isu akas jay. Sublim at asubli ijay balay. Tamkit di tapno ag nakamaray. Narigat mga raw tamanugang kulaang dayjay maray. Una, ngam no aglablabas, ikanyo iti pagnakman na maray. Nagpakita pa ilang no sakit ti ulo magayam ti isang put na. Nay, anyat aramidan nyo tatang. Dituya ka nagnain. Ay nawaw, sana mabalinti kasta ka panunutan nyo. Apay kumaasaan, kat balay mo't ni manang mo Emily na itaw.
Ang dakarbungak iti dahil ti abalayan niya. Talaga ka di nga awan respeto yung kada kami. Nagadulakit din kay bagbagam. Sa dinaw tayo ni Apong Mau. Apay ni Apong. Ibagam nga ibingayan nakmat iti kwarta ngay pau-pau iti Manang Mau. Awan karbangan nyo iti kwarta ni Manang. Kaya't yumanwan no saan. At dakarbungak tasyak ti amayaw. Ikanak man iti kwarta. Awan kwartak, Pidol. Amaw nga na impawit ni Emily kada kayaw. Awan impawit ni Emily. No adaman tindulin ka kat bukod ko a kwarta dayjay. Ikanak wano. Ada na kay planwa dayjay a kwarta, Pidol. Ay, sarasak ti pagpungpungtutan niyaw. Tadiyo amaw na niya ti kabalak nga ramidan. Ikanak iti kwarta, wano kaya chut ito'y... Nay, di ka kumabil Itad kunti kwarta daw dawatang. Kasla adda pagbutbut nga marisimang. Adda ti manugang ko di tabalay maray. Anya? Idi pa isa baduan na pan ijay. Ay nawaw. Anya ngay aramiden na ijay. Agnaad ka no ijay, tada karbengan na itinagrigatan ti putot na. Anya? Inala na nga ron ti kakaisuna a kwartak maray. Apay nga main nga inted mo. No saan ko nga ititidaw-dawatin na, kabilin na maray. Amo ka din ni Emily, aramiden ti amana. Saan pa'y maray? Inlimod may tapno saan kumapay nga iso apaka-estresan na. Ay sus, masapol nga agpatulong kayon kadagiti masaknan maray. Aglablabos mo, tinday ta manugang mo. Kunamlan asino abos. Sa dino tinapananda di ala kaya pong. Diyak amaw apak. Aglablabusan Masapol ang maamuan ni Manang Emily ti kastangar armiden na kada kayo. Nag-text ka kadikin manang mau. Wala pong. Imbagak nga awagan nak numawayan. Tadda na patag nga ibagak kan kwa na. Kasanulaang ano. Di kay agbutan kan tata nga pong. Sana mabalin nga stressan da kayo. Amangan no siyak to ti pagpupudutan da. Di kay madanagan taddaak. Saan ko akanunungan ti kasdi nga aramid ti amame, apong. Ada ni tatang diti balay, Manang. Ay nawaw, anya ti aramiden na dita. Parikot manan tinsangbay na. Anya, Dito'y kanungag na tadda karbangan na iti balay mo. mano atawon asaan a nagpakpakita. Sa ita, agdisdesisyon iti bukbukod na. Ha, kano pa ingat da dita? Iti pa'y napalabas sa tawon na gulguluban na kami. Ngam saan kung imbagbagakin ka, tayo sumot tibilin niya, apong. Adda ka din ni tatang dita, kasaritak man. Saan pa yan nagawid, Manang? Saan mo tadakas, no kaya't natiyag na dito'y? Ngam masiksikuраnak ngamin. Tayo stress mo ti ipapay na iti inal daw. Ag-text ka no adda ni tatang dita, tagsarita kami man itinalapat. Wan, Manang. Payakas tati panagsasaom kanyak, Emily. Ay nawaw, di yu ammo no apay? Irespeto na, tasaklat tati amam. No awanak, awan kamayod iti na ito alobaw. Inaramid yu kad iti pagrebengan nyo kas ama. Sipod pimusay day dinanang, kat saan kayo ang nagpakpakita kada kami. Intarayan nyo ti obligasyon nyo. Pangasim man. No sakit ti ulo matlang ti papaayo kan apong. Nasaysaya at no pumanaw kayo laktan dita. Awan respetom ngay nanak. Saan da nga agpulong kanyak no amuyo ti limitasyon nyo? Saan kayo nga ag-feeling boss iti dayta abalay tatang? No awan respeto yo kanyak nga anak yo. Irespeto yo ti katugangan nyo. O, tatang, nangagyumat siguro ti imbaga ni Manang. Irespeto yun ni Apong. Anyat insursuro yung karag iti apuyaw, nanang. Diyak kaya ti apa, Pidol. Gapo ka na kayo. Kaya't na pumanaw ak iti na ito abalay. No kayat mau, agnaed ka payla ang iti kalapaw ang nagnaadan mi iday. Apay kumangay, kat adamot ti balay ti anak kaw. Saan ka magki di aparitan nga agnaed ditaw? Tijak laang kayat kat natangsit kang agsasaaw. Awan ti respetom kanyak nga ina ti asawam. Ti kaya tiyo siguro kat na kayo lang ti mairano di ti kwarta ni Emily niya. Sa anak arupat kwarta akas keng ka. Ay nawaw,
Agin-agin kayo pailang. Saan asyak ti pabasulam no apay akas di ti anak mo kang ka. Mano atawan mait adi ka nagpakpakita ka na kamay. Sa ita, natangsit ka ngagsasaaw. Kunak man no pimanawan ti manugang mo, Maray. Di na mangarot kaya't ti pumanaw, Maray. Nalastog pa'y kidi ngagsasaaw. Ay nawaw, talagamot anapuskol ti panagrup-rupa na no kasta. Diyak ambaw no anya ti aramidak, Maray. Uray ni Jacob, saan nga ikaskaso ni Pidaul, tani Emily kano ti makinkukway ti day di abalay. Kaano nga agawid ayan ni Emily? Nasurok nga upat atawon na mutin ijay abroad. Awan mo tinadakdakamat na, Maray. Ngam siya pa'y lakuma at agawid pa'y. Una, tapno maurnos ti parikot, Joe. Wan nga raw, tapno sa anak kumamot ang mais-stress. Ay, wala, Maray. Iti kasta nga edad mo. Saan anasaya at ang ma-stress ka? Nagawid ka mo't kaya, Memilay. Wala, tatangkan ulo kayo matatang. Dakas ka day, no kaya't ko ti maerano ni ti kwarta ang nagbannugam iti abroad. Saan adakas no kayat yu ti mairanod? Ngam adda kumamit limitasyon nyo? Di kay aglablabas tatang? Amok ti limitasyon ko anya. Amo yu ti limitasyon nyo kunayo. Ngam stress mo ti ipapaayo kan apong. Nanyaman nga minan timpul-pulong na dya bakit kun ka ah. Di mo pabasulan ni apong tatang. Tasika ti ayan ti parikot. Kat no mabalbalin, iti balay asigod anag na edan da Jacob kan apong ti pag na edan nyo. Anya, Tapno maliklikan ti riri. At least, makaangas kamot laangon, Maray. Wan garod, Maray. Baran di na kun apaan ti madugang ka. Mabutang mat siguro, tati anak na amis mo tinang papanaw kan kuana. Ngam oray kas jay kat maasyanak mat kang kuana, Maray. Ay nawaw, apay amaasyan ka, Maray. Wan tanukit kita at ti kasasaan na kat nakakaasay. Ngam nagsasaw, malipatan na akatugangan na ka. Dayta nga rod, Maray. Nagrigat laki din ti kastaw. Saan tayo nga amo ti paglugaran tayo? nakayumot gayam na ita, nanalinay. Adda ka di masapul mo, Pidol. Awan matkit, eh. Saan din o tinagkapan yaw? Ijay sentraw, at dalanapan ko ginatang. Si Kangay, sa dinaw tinagapwam. Apay akas tatilangam, kasla saan kamot anag digdigos. Basol ti katugangak ah. Na, apay apabasulong ti katugangam ngay. Iso ti makagapaw, no apaya pinapanaw nak ti anak ko iti balay na. Ti damag ko kat basol mo kanumat. Awan mo tagas nga aramidag. No kayat mo ang maurnos ti relasyon nyo kadagiti anak mo, agraman ti katugangam, agbalbaliw ka. Saan kumangamin agulo kan sakit ti ulo ti isang bay mo, tapno di da gumurakan ka. Mabalin ti makistambay ni tao, Jacob. Mabalin ti makibuya. Pangaasiyo, tatang. Saan man nagulo ti isang putyo? Saan, anak ko? Makibuya aklaan ko, ma. Madamang agbuybuya ni Apong. Kasta aya. Ay, makikapi aklat tangarudain. Anya, di kayo madanagan. Sa anak nga imay tapno makiapa kada kayaw. Sigurado nyo lang, tadimi kayat ti sakit ti ulo. Puwan ka day. Ado, ti masol ko kada kayaw. Katjak kayat amanayunan pa'y dayta. Ang balbaliwa ka sakbaya maladaw ti amin, anak ko. Ay, nawaw! Kanayon tayo kuma alaglagipan at tinasaya at a relasyon kat agtalinaad no addaayat. Panakaawat, kan respeto iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.